Longhong ki sorbo pen kapajokji African swine fever puthak seki kpma kangni po West Karbiang Longdong ka mukam veterinary IBSI hemalong arni state farman Longhong avur African swine fever puthak seki kpipona kapadopo Labang so may kachpa hempu pon lake West Karbiang Long Karbi Farmers Association MAPU Durgesor Imti a hinpen Mayalam the kechai pon West Karbiang Long Karbi Farmers Association Kongchun Bang Rajas ing here hinpen Labang so may long Dr. Pankaj Kumar Laskar SDPO Hamren Lapen Dr. Rimjim Bepi Dongkamukam Veterinary Center Tumpen Clardak Pen Kupuson si African swine fever kiso aputhak kachpa jok pon thekjima isi penisi than pon pachini Lapen wo puthak pusitame arni khet akiso hui aputhak pusitame Clardak pen pachini pon Lapen veterinary center long pen pusitame KCC kaparampon avar saita dopusi Dr. Rimjim Bepi hin pen pachini pon Lapen West Karbiang Long Karbi Farmers Association MAPU Durgesor ingte hin pen Hamjang kachutiki jia tuma phan pusitame akajoy pen amu kipi ponja phanta pachini pon pusi nilituma phirang ke kheruni pen rensing teron hin pen berta nangpali Kardom pini nilisum dak veterinary department pen in collaboration with the Karbi Farmers Association of pen to make the awareness plus training program on African swine fever pati loda lapen koson sila so African swine fever non kadoka with adim ta umplublo la si koson pen se so bemar ke pe jogi ma la solam se bini je than pon lo angke farmer do an tum han pusta me ni rang lapu se thaning tung je ko an ma lang tum mane bemar dung si dolo bemar alang tum sab subak pine aphus o fever theglong lapen aning ge bang theglong lapen apogarum pini pusame air pechot lason theglong pulote veterinary center long nang report pap Prabjen penang report di fansi nilika do covid manda request no angke la request la so philo pulote mane abemar bang litum mane chini dun serak lo pulote control li phan litum mane joy kepo dasi kadu covid handa bemar jung si dolo pulote nearest veterinary center long nang khobor serak no angke ala so phini li pachini dun gang tungke African swine fever pen classical swine fever ke duita beleg of bemar lasi laso lam manghu nangne classical swine fever bangke vaccine do jese ta African swine fever bangke vaccine ave lasi penang anamuni tun kamang hu bangke vaccine pi era phita pipo se bemar long lokma lake African swine fever lasi nangle tum kadukave pustame bemar dung silong lo symptom sab sobak theklong lote nearest veterinary center lo ang khobor eksera ko Silang by the affection tit doma. La so bemar bangke zoonotically amad a problem bang dak si dokoglo je muni de tumbang thilot pustame that pen op chodet la pen jordet bojar long sita bojar long jordet pong ke bemar bang li tumbang si mekhang si pas spread ong chot lo bisi pas spread thu bom lo ki thitang mane bemar ke long tang long hong jung si li tum that pen hithi long jordet lo plote la so bostu bang bemar sili cheron cryson lo muni da phan bang ke thang thede dis zoonotic disease kali jese longhong atum phana bang ke a bemar a bisi lo spread po dak la so area long pen ha bojar long ko area long pen a okipon an ke dak kadu ka vedim long bang ke spread la lasi un anili request di bang ke ki bepari tum handalo mate farmers mate owner tum han bang talo je la tum jong si bemar lo plote la so phaga phan ke George dei phansi nili mane pathan chini pachini kang tum la pena ko isi alam nili pachini kang tum bange jong si nangli tum mane bemar theglong lopulote symptom theglong lopote veterinary center lo nang report lopulote ni tum jong si ahor mu bang African swine fever lo laki chini daglo a sample nili tum collect nang ji blood sample collect ning la pen tissue sample collect ning la so collect eta phi jong si Guwahati long NERDDL long sinil tum pothai ji hadak pen jong si positive result klang det lopulote laso area long bangke nilitum apik phan kal det po laso ke kalab aputhak nilitum compensation the people department pen compensation do lasi phere nangne laso hormu bang nang report di phan compensation bangke government to make the fixed amount do laso teng pensi long ikpo maximum ke 15000 lo ke long ji compensation body weight upor si bostu bangke decide po just the maximum amount ke 15000 lo angke nili request di bangke mane un anke bemar ka spread long le de ji phan munit kimi phan so area long bawang long le de nang po angke mane han bang jung si bemar do lo pulote laso phia laso hema long pen dam
ke langdam pusame langdam de nang po angke longhong pan pusame thathe de nang po oksa choche de nang po un an ke pip sigi pip nang po angke nearest veterinary center lo nang khobor pit nang po angke bemar bang tum hala so area lo wansi contain that po so area belega dim long dam ikelo je rong malom pusi tame dak pini ga chetong an bang je kadok weta longhong kapang reng moni tum side lo la si tum hin penil tum ching wai lo non malom rong malom longhong ke so side la si longhong ke thi longhong ke so de la son side la si litum la sopu tha ka pot ko son se overcome jima ko son se litum kapap mi pon jima ko son kupi si tum ke klem pon aing ma pu litum chingwa ching sai pen si litum veterinary department long anang humri lo veterinary department na officer tum hanil tum chuning ri lo je nilitum local farmers la phakapang reng vek longhong kapang reng vek tum han iltum siki bang pinangi la si la non kupima la so disease kupima keso la pian bang ke la overcome ji afan pusi niltum pini chingki chethan chimom long lo la pen nilining chethelo kadoka we dak nanga chetong don farmers lo longhong kapang reng dum handa lang litum pine son pusi tame alang tum chini pon do pusi la pen angko mo pine alang litum jongsi ka chini ne dolang punte nilitum han chingki chetham lo ponte angko litum kadoka we litum dam pen ko son si angko ke klem pon rima pu bang asai bang pini ing samjin pen chunik lo